Merhaba, selam aleykum. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun, hürmetli ATR telekanalının seyircileri. Kış sabahının beraberlikte karşılayıp bugün dekabrın 22'si ve hakikaten de kış geldi. Çünkü Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'de kütlevi şekilde kar yağa Kırım'ın bilemiz ki birçok yerlerinde de yani böyle şekilde kar yağmağa devam ediyor. Bu da kışının bir mükemmelliği dep aytmağa mümkün. Bugün dekabrın 22'si aytkanıma göre ve Cuma adi bir kunde gel. Bugün iş haftasının sonki günü ve mübarek Cuma'dır. Bütün Müslüman ümmetine bu hayırlı günün hayırlayımız, en güzel günlerini sizlerge tileyimiz ve kelini sabahımızı yüzümüzde tebessüm ile başlayıq. Haberlerge geçsek, hürmetli dostlarım, bugün biz programımız devamında elbette ki ana vatanımızda yüz bergen sonki hadiseler hakkında müzakerelerini yürüteceğimiz, sonki haberlerle tanışılacağımız ve programımızın ikinci mevzusu bu Kırım Tatar tilinin bugün vaziyeti, umumi vaziyeti. Çünkü aslında hakikaten de bu büyük bir mesele. Kırım Tatar tili, onun vaziyeti ve onun inkişaf edilmesi. Kırım'da elbette ki bir nasıl olsa da Kırım Tatar muhiti var, anda Kırım Tatar tilini çeşit yerlerde eşitmege mümkün. Lakin bugün biz bilemiz Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'de birçok Kırım Tatar fakülteleri açıldı. Anda Kırım Tatar tili ve edebiyatı dersleri berildi ve bu fakültetlerden biz hocalarını şimdi studiyamızga davet etmege tırışmaktayız ve bu meselelerini de müzakere edeceğiz. Yani bugün bizim studiyamızga anlığınızga göre endi Шевченко Üniversitesi'nde ders bergen Kırım Tatar tilini öğretken hoca teşrif buyuracak. Onun beraberlikte biz bu meselelerini müzakere edeceğiz. Aslında bugün Ukrayna'da Kırım Tatar tilini ne kadar çok insanlar ve talebeler öğrenmeye tırışalar. Ne kadar çok Kırım Tatarlar bugün Kırım'dan koçup mında Kırım Tatar tilini öğreniyorlar ve bu meseleler bizim programımızın esas mevzusudur bugün. Men ise sizlerge ilanı bereyim. Bu telefon bağları çalışa bizim studiyamızda, ekranlarınızda көрген telefon numarası vasıtasıyla bizlerge telefon açınız. Eğer de bir fikirleriniz, düşünceleriniz olsa, onlarını ifade etmege imkanınız olacaktır. Aytkanım ki bugün bizim studiyamızga musafir teşrif buyurğanı vakit, ona da suallerinizni seslendirmege imkanınız var. Bununla beraber Skype adresimizde çalışa ATR telekanalının da atr.tv degen Skype adresimizge dostlukka koşulsanız, gelecek yayınlarımız devamında bizle bağlanmağa imkanınız olacaktır. Men ise günün tarihine geçmege teklif edeyim. Bugün dekabrın 22'si ve Ukrayna'da diplomatik hizmetler xadimleri günüdür. Bugün 2005 senesi kaydetilip başladı. Annen bugün 1917 senesi Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nde Halkara İşler General Katipliği teşkil etilgen edi. Ve böylelikle bugün diplomatlar olsun, elçiler, konsullar, mütexassıslık bayramlarını kaydetiyorlar ve biz de bu yerden bizim Kırım Tatar halkımızda çok diplomatlar var. Bu herkeske malum, onlarını bugün hayırlayımız, profesyonel bayramlarınız hayırlı olsun. Daha bir terin tarihe dalsak, hürmetli seyirciler, hani şu gün 1603 senesi Osmanlı Devleti'nin Sultanı Mehmet III.'den son Ahmet I oldu. Bu sultan diğerlerine kıyaslanganda Osmanlı Devleti'nin tarihi değişmesine yol açtı. Babası Mehmet Sultan olgandan son, taxtqa babası Mehmet Sultan keçken son, onun 9 ağasının tabutu saraydan çıkan edi. Bunu görgen Ahmet'nin ansızında terin bir keder açıldı. İşte yıllar geçken son taxta kelgen ve taxtqa oturgan Ahmet Sultan ağa kardeş öldürülüvini toxtattı ve kardeşi Mustafa'nın
жаныны бағышлады. Бұндан сон таққа екпер шығзаде, яғни ең бұйық оғыл шығажағы ақта қарары сабат алынған еді. Бөлелікнен Османлының елар девамында иқтидар үшін өлдіріп системасы тоқтатылған еді. Іште базылары айта, насыл олыр да Османлы девлеті халифе девлеті олғаны вақыт, олар үшті сұлтан тақтқа шыққаны вақыт, өзінің қардашларына виатта ойле адиселер олған еді, балаларыны біле өлдіре еділер. Бір чоқ тарихшілерінің білдіргеніне көре, бұл мақсус япылайды, санки дерсін бұйық женг олмасын, ве он бинлер же инсанлар өлмесі еріне, о вақытлары Османлы девлеті яғни қардашларыны өлдіре еділер. Әлбетте ке шымды, бұл біз үшін аңлайышлы дегел, ләкин о вақытлары тарихшілерінің білдіргеніне көре, бұл санки дерсін нормаль бір шей еді. Іште нормаль олмағаны тек 1603 сенесі инсанларының ве сұлтанның ансызына кірді ве бұл лелікнен Қардаш қатлы тоқтатылды. Сұлтан Ахмет Османлы императорлығының девлетінің сұлтаны олғаны вақыт. Бұнен бераберлікте өрметлі достарым, кележек адисеге кечсек, бұл күн декабрның 22 күні 1919 сенесі Америкадан Совет Русиясыне Банфорд gemisi yol aldı. Анда 249 коммунизм тарафдарлары бар еді. Америка Бірлешкен Devletleri оларны böyle şekilde memleketten o vakit sürgün ettiler. Bu hadise kırmızı xavqa yapılған күреш нәтижесінде yüz berdi. Malum olғаны ki 1917 senesi Rusya'da olup geçken inkılap neticesinde birçok Garp devletleri, birçok İnsanlar ve Avrupa aslında komünizm gayelerinin anda yani Garp'a darkalacağından korka edilir. Ve böyle devletler sırasında Amerika'da da var idi. İşte Amerika'da bu komünizm gayelerinden korkanı için o vakitleri özünün memleketinden komünizm tarafdarlarını sürgün etmeye başladılar. Yani hatta bu gayelerini bile seslendirgen insanlarını sürgün etmeye başlagan ediler. Bu hafta levhamızda tarif edemiz. 1917 senesi Rusya'da komünist inkılabı yüz bergen son birçok garbi devletler bu inkılap hakikatinde bütün yer küresini tarqalacak deb sakınmağa başladılar. Amerika Birleşken Devletler'de solcu faallerini ülkeden sürgün etediler. Bu hareketlerinin teşebbüsçüsü Amerika General Prokuroru Alexander Palmer edi. Onun için onlarını Palmer'nin reydleri deb adlandırdılar. 1919 senesinin iyun ayında Amerika'nın birkaç şehrinde anarxistler tarafından hazırlangan patlavlar yapıldı. Onların maksadı birkaç devlet memurlarını öldürmek edi. Ama neticede tek 3 adi insan helak oldu. Bundan son Amerika'da kütlevi surette solcu siyasi küreşlerini beğengen şahıslarga karşı baskılar başlandı. Kongresinin kol tutuvu ile Palmer ve onun yardımcısı Edward Hoover bütün şube doğurgan teşkilat ve şahıslarını teşkili başladı. Birkaç ay devamında Hoover'ın rehberliğinde olgan umumi istihbarat bölügü aman 150 bin insan hakkında malumat topladı. Bu malumatını kullanıp Amerika maxsus hizmetleri bir sıra tüntuf ve tevkiflerini geçirdi. Ayrı dikkat yabancı vatandaşlarına berili edi. 1919 senesinin dekabr ayında Palmer'nin agentleri 249 insanı hapisке aldılar. Ular arasında belli radikal anarxist faalleri Emma Goldman ve Alexander Berkman da var idi. 22 dekabr günü hapis etilgen insanlarını Banford parakoduna oturtup Sovet Rusya'ya yolladılar. Bu gemini birçok matbuat vasıtaları Sovet Kavçığı deb adlandırdı. İşte Palmer'nin reydleri devamında yüz bergen hadiselerden Banford'un tarihi en belli oldu. Ama tüntuf ve tevkifler bunun ile bitmedi. 1920 senesinin yanvar ayında 6000'ge yakın insan hapisке alındı. Anarkizm boyunca kanuna esaslanarak Amerika memurları qabatlangan bütün çet el vatandaşlarını sürgün ettiler. Birkaç günden son ise bir gecede da 4000 insan yakalandı. Bu Amerika'nın tarihinde en kütlevi tevkifler edi. Buna bakmadan cemaatçılık böyle hareketlerge kol tuttu. Çünkü insanların çoğusu komünizm tehlikesinden korkar edi. 1920 senesinin sonunda ise
Палмер истифаға кеткен сон, оның рейтлері де тоқталды. Бойлы лепханы бераберлікті сейреті көрметлі достлар ве күннің тарихындан sonra енді бераберлікті иланларға кечмеге теклев етті. Ен евеля шуны айтмаға истеледім. Ақмеждетте yol қазасында зарар көрген 8 яшында алған Юнус Куртфелиев ярдымға мұқтаж. Бала енді 3 амелият кечті. Ама бір реанимацияда болуна. Өзі шымды нефес алып олама. Yol қазасы декабрінің 14-інде Ақмеждетінің Маршала Жукова районында oldu. O bitası ve tatasının yolunu keçeydi. Şumalde onlarını araba bastı. 68 yaşında olған Gulizar Gafurova vefat etti. Kızçıq zarar görmedi. Oğlan ise yaralarla hastahanege alıp getirildi. Xorantası şimdi yardımda muhtaç. Yardım gösterip olğanlar ekranda kaydetilgen bank kartına para yollay bileler. Ekranda malumat üçün telefonda kayd etilgen. O sebeplerin hürmetli dostlar pervasız ve lakayt kalmanız. Bu haberde Gerki yazmağa yetiştir almağanlar için de kun devamında zaman formasyon programmalarına aydınlatılacaktır. Keliniz bir-birimizne destek eteyik. Destek hakkında söz yürsetkeni vaqt da bir kere mahkemelerge yardım kelgen vatandaşlarımızga büyükten teşekkürlerini bildirmege isterim. Çünkü böyle mahkemeler sırasında Tunyev'in Kırım'nın Yukarı Rus mahkemesi malum olğanı ki bu Mehmet Bilalov, Timur İbragimov ve Siran Saliyevni gelecek sene mart'nın 9'una kadar hapiste kaldırdı. Advokatları bergen şikayetleri kanatlendirmediler. Mabuslarına Hizbut Tahrir'ge alakası var deyip terrorizm diye malum olğanı gibi xabatlайlar. Mahkeme kapalı şekilde Tunyev'in keçken. Yakınları mabuslarını korup olamadı. Ne yazık ki işte Tunyev'in bizim stüdyamızda Siran Saliyev'nin umur arkadaşı Mumye Hanım Saliyeva bulungan edi ve o sabadan umut edi. Mına keçken mahkemeler açık oldu. 3 vatandaşımızın bu iş boyunca mına bu 3 mahkemede açık olacağı umut etili umutlar besleniydi. Lakin ne yazık ki işgalciler көргенiniz gibi böyle hareketler yapıp ne bağlarına ne umur arkadaşlarına diğerlerinin umur arkadaşlarına göstermediler. Bu haqda levhani seyreteyik. Kırım'nın Yukarı Rus mahkemesi oğunda onların Kırım Tatarları toplaşa. Mahkemede Bahçesaray'da Hizbut Tahrir'ge alakası var deyip tutulgan Kırım Tatarlarının işi bakıla. Bugün birden Siran Saliyev, Mehmet Bilalov ve Timur İbragimov'nun advokatları bergen şikayetlere bakıla. Onlarga kol tutmak için yakınları ve dostları geldi. Mumiye Saliyeva babası 4 bala Avstriya. Поэтому совершается террор в прямом смысле этого слова. Они, то бишь представители судопроизводства, ФСБ и остальных служб, забрав наших мужей, лишили этих детей отцов, лишили родителей их сыновей. Заставляют наших ребят, которых с 8 утра везут на заседание, находиться целый день голодными. И, как отметил адвокат, это приравнивается к пыткам. Это террор. İşgalciler mahkemeni kapalı şekilde geçirdi. Umur arkadaşları ve yakınlarına mabüslerini görmeye yasak ettiler. Чиновники неправильно поступают, что даже не могут нас пустить даже на зал заседания для того, чтобы мы хоть послушали своих детей и послушали, чем их обвиняют. Идиотизм со стороны правовых структур. Как так? Объявить суд и не пустить родителей, родных, чтобы убедиться, в чем виновны наши дети. Какая их вина? İnsanlar itiraz bildirmek için elege yakın şikayet yazdı. Я считаю, это издевательство над нами, и также издевательство над этими подсудимыми. Айтылар dediler, судья вынес решение, что суд будет в закрытом режиме. Мы возмущены, мы считаем, bizim балалар террорист дегіль, террорист. Улар өзлері террорист. Насыл bizim балалар могут быть террористы. Все понимают одно очевидно, что нету наказания, нету должного контроля и надзора над всеми этими нарушениями, массовыми нарушениями, как в основе по отношению к народу, тому бесчинству, которое идет, так и уже в самих судебных производствах.
Серан Салиев, Мемет Билялов ve Тимур Ибрагимовның 2 ай белісі Бақчысарайда яқаладылар. Олармен бірабер Марлен Сулейман Асанов, Сервер Зекерия ve Эрна Саметов тұтылды. ФСБ оларны Хизбут Тахрирге алақасы олғанында қабатлай. Адвокатлар Мабюслер Апистен ев аписіне шығарылмасыны талап етті. Махкеме есе шикаятлерін қанатлендірмеді. Защита настаивала, что обвиняемые никак не могут повлиять на ход судебного расследования, не могут скрыться от суда, от судебного разбирательства, а также как-то угрожать свидетелям остались без внимания. Бунин Бирабер адвокат Эдем Семедляев айтқанына көрі, тақиқат изоляторында тұтылған қырым татарларына Құран оқымаға изін берілмей екен. Ребятам до сих пор не дают Коран на арабском языке. Об этом они заявили и пишут постоянно жалобы. То есть мы считаем, что это определенного рода давление на них, потому что мы знаем, что для мусульманина, для верующего Коран является очень важным атрибутом, который он постоянно читает, и это его поддерживает. То есть таким образом они хотят сломить, видно, дух ребят. Mahkeme отырышы 2 yarım saat devam etti. Neticede kadı şikayetlerinin kanıtlandırmasından kaldırdı. Serhan Saliyev, Mehmet Bilalov ve Timur İbragimov apiste en az gelecek sene Mart'ın 9'una kadar apiste tutulacak. Elvina Tidbulayeva, Taras İbragimov, Kırım, Zaman, ATR. Бүгін де, үрметлі достларым, махкемелер Қырымда олмасы планлаштырыла. Крымская солидарность өзінің Facebook сайфесінде білдіргеніне көре, бүгін да 3 ватандашымыздың, 4 ватандашымыздың махкемесі бақылайжақтыр. Егер керешсерларымыз шымды көстерсе, малюматның мұна Крымская солидарность білдіре. Бүгін Қырымның işğalcı юқары махкемесі Павленко 2 Ахмежит адресі бойынша махкемелер бойлы ватандашларымыздың махкемелеріне бақажақ екен. Бұл саат 10-да Джимадинов Эмиль, саат 10-да Салидинов Айдер, саат 11-де Исмаилов Рустем ve саат 11-де Абдулаев Теймурның махкемелері бақылажақ екен. O себептен первасы свейлях айтқалмамыз. Затен де олып кешкен махкемелер девамында біз көреміз, не қадар ватандашларымыз бір-біріне дестек етіп, әрдайым топлаша ве бұл біздің күшімізні ве құветімізні да бір кере тимсал ете, өрметлі достарым. Бүгін олып кешкен махкемелер ақында да хаберлеріні ала білежексіңіз кележек янларымыз девамында ве келіңіз бары бір-бірімізні дестейік. Хатырлатам, бұл Ахмежитте яқыланған ватандашларымыздың махкемесі бүгінде бүгін бақылажақтыр. Оларына да Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде işğalcılar хаба атламақта. Малюм олғаны кебі, бұнен бераберлікте шымды Қырымда дегер махкемелерде өткеріле, бұл бір кішілік наразылықларға шыққан ватандашларымызға, оларға кенеде 10.000 рубле пара жезасы. Қарасу базарда малюм олғаны кебі işğalcılar махкемесі бір кішілік наразылықларда иштирак еткен да 2 инсанның давасы бойынша бойле қарарына чықарды туневан. Да бір отырыш бүгін Ахмежитте олажақтыр. Меморий давалар декабрның 18-інде бақылажақ еді, ләкин махкеме етіштірмеді, чоқсы инсанлар олғаны себебінден. Ал азырда 79 дава бақылды. Бір кішілік наразылықларының иштиракчылерінден іч бірісі ақланмады. Пара жазалары 10.000-ден 15.000-ге қадар олды. Бұл афта бір кішілік наразылықларының иштиракчылеріне берілген пара жазаларының миқдары 750.000 рубле олды. Как и ранее, 18 числа судья вынес решение, признав вину наших доверителей, это Нанишвили и Бавбекова, и назначил им штраф в размере 10 000 рублей. Хастахане еріне бір кішілік эпизодасы. Асан Чапух СИЗОда микроинсультқа оғырағанына бақмадан, она хастаханге алып кетмек еріне бір кішілік эпизодасына ташлағанлар. О екінші кере малюм олғаны кебі ачылықны бір қач күн евелсі илян етті. Бұны Milli Hareket iştirakçısı Zahir Смедляев өзінің Facebook сайфесінде білдіре. Асан Чапух түрк ватандашындан бүйік миқдарда пара талап етуде шекленіп яқаланған еді. Адвокатлар Европа инсан ақлары махкемесіне мұражат етежеклер.
есть информация, что вроде бы его перевели в одиночную камеру. И я оцениваю это и считаю, что сделано это было только для того, чтобы он прекратил голодовку, которую ранее объявил. И таким образом, я так понимаю, что СИЗО пытается, как-то оказать на него давление, чтобы он хотя бы прекратил голодовку, потому что если он этого не сделает, то состояние здоровья, которое сейчас, я считаю и я расцениваю как критическое, может еще больше ухудшиться, что может привести, не дай бог, к необратимым последствиям. Деген изатны берген адвокат Айдыр Азаматов құрметлі достарым, ақиқат енді өзінің Facebook сайфесінде бір чоқ файлеріміздің білдіргеніне көре Асан Чапухны айры камера одасына кечірмек, бұл айры бір репрессиядыр. Не үшін десеңіз, чүнке Асанаға Чапух камерада бұлынғаны вақыт микроинсульт кечіргенінде оның сол тарафы фельч олған, аяғы ве елі чоқ зайыф çalışa eкен. Ve hatta kamerada ona bir yerden diğer yerge geçmek için diğerler yanında olanlar yardım ettiler. Şimdi onu bu yardımdan bile marum ettiler. Çünkü bir kişilik kameraga onu yollaylar. Ona tıbbi yardım vermek yerine. Şahsi benim düşünceme göre bu böyle şekilde fizik öldürüftür ve böyle fizik bir repressiyadır ve baskıdır. Bu yapılған hadiseler ve hareketler bizlerge daha bir kere şunu gösteriyor ki işgalciler fikri olgan, pozitsiyası olgan ve bu pozisyonu korkmayıp seslendirgen insanlarını böyle şekilde repressiyalar ete ve bu bizni hakikatinde daha da kanatlandırmalı, daha da ruhlandırmalı ki böyle yapılgan hareketler neticesinde biz korkmayıq ve daha da kuvvetleneyik. Zaten onların da istegi bu bizni korkutmağa. Ve gelecek malum olğanı gibi Асан Чапух Bekir Degirmenci de şimdi tıbbi yardım görüyor. O da ağır vaziyette bulunğanı aqta malumatlar berilgen ve onlar ile beraberlikte Kazim Ametov ve Ruslan Trubaç da yaxalğan edi. İşte Kazim Ametov'un akrabası bir aydan berli onun endi görüşüp olamay. Bu aqta onun kızı Tünevin Naciye Ametova aytdı. Onun babası ve da uç failini talap etuvde malum olğanı gibi xabatlайlar. Naciye'nin bildirgenine göre babası tahminen 20-25 bir odada tutula. Şaraitler pek dehşetli dep ayta. В камере он находится не один, их более 20 человек. Вот, насколько я знаю, там даже одна койка делится на двоих людей, то есть, соответственно, там очень тесно. А по поводу его состояния, физическое нормальное, психологическое, моральное, с этим, конечно, немного похуже, потому что он сам в растерянности, он не считает себя виновным, естественно. Это были всего лишь добрые помыслы, хотели помочь бабушке. Она умерла. Эта новость их расстраивала абсолютно всех, они не спали по ночам. Aziz dostlar, biz küçük bir teneffüske geçemiz. Sonra studiyamızda musafirni karşılayacağımız, ayrılmamız.